i dobrodošli u novi video. Pre nego što se uplašite da sam neka druga osoba, ne brinite, to sam ja, samo sam se obrijao i ošišao, jel te? No nebitno da ne skrećemo od samog početka klipa sa teme. Konačno je došao i taj dan i cenim da su mnogi Naruto fanovi srećni, iako nikada neće otići tamo. Zaživeo je novi Naruto park unutar Japana. Što nije ništa wow, zašto? Jer jednostavno Japanci su navikli da posvećuju tim nekim popularnim naslovima, nebitno da je to anime, da posvećuju neka mesta, parkove i tako to. Imali ste hotele koji su opsednuti Hello Kittyjem i My Little Ponyjem, imali ste naselje koje je posvećeno One Pieceu, sad ste dobili i kao neki Konoha Naruto park. Znači, ja sam za to da se nikada real life i anime ne mešaju zajedno, ali vidjet ćete zbog čega ljudi kažu da su sami Japanci otišli na neki novi nivo retardacije. Zašto? Jer toliko pametna nacija, mjesto dolažu svoju decu na drugačije načine, oni im prave neke debilne anime parkove. No nebitno, vidjet ćemo u suštini kako i šta je. Nisam ušao na glavni klip koji mi iskočio na YouTube-u, zašto? Jer je neki lik, brate, koji ima ne znam koliko miliona suba, okačio to, pa da mi ne opi copyright. Znači, ušao sam na klip nekog casual Naruto fana, koji je rešio da obiđe sam Naruto park. Sve bi to bilo okej da Bata nema 40 godina, ali ajmo da vidimo sad polako. Da, to je kao taj ovac, jel te? I na samom opisu sam pročitao sledeće da kao 3.500 jena, jel? Znači, u suštini karta je $30, što je opet wow za tako nešto, znači ne bi dao... Znači da ima pre-metak da se izabere za $30, pre bi sebi pucu u glavu, evo majke mi. Wow, I gotta scroll and stuff. Kao dobio 2 scrolla. I kao što vidi isto po opisu takođe, jedan scroll kao služi da se kao skupe karakterni likovi u vidu tih sličica, a drugi scroll kao ti pratiš putanju tog scrolla, prelaziš misije i dođeš na kraju kao i oni ti daju neki kao reward, kao neke gluposti. Pack that later. 時代、場所に取り残されることになる。過去の世界でチャクラのかけらを悪用し、歴史をねじ曲げる者がいないとも限らない。過去の世界でチャクラのかけらを... O čemu sam vam pričao? Znači, Japanci, mjesto da ulože svoju decu na pravilan način, su svaki imaju pare, koliko su oni izuzetno pametna nacija. Vidite čemu sam pričao, mislim, neću veđam ničiji izgled, ali većina Japanaca tako izgleda. Ili su kao stalak za infuzije, ili su apsolutno ono, kao neko bure za kotrljanje, jer ono, decu zatupljuju. Sad ćete pogledati kako je konkretno. 歴史をねじ曲げる者がいないとも限らない。 Ona stavlja ovo glupost na glavu. Znači, da sam 5 godina mlađi, mene bi bilo sramota stavim ovo na glavu, majke mi. そこで Nemam ništa protiv Naruto, Boruto fanova, opet da se ljudi ne uvrede, ali jednostavno meni je previše glupo da se deca prvenstveno orijentišu na anime, umjesto neke druge stvari u svom nekom ličnom životu. To je da jure neka prava dostignuća, razumete? A ne da oni kupuju ninja scrollove i da trče po nekom parku koji je prvenstveno napravljen da bi uzdizao neke fiktivne likove. Evo o čemu sam vam pričao, znači njihov nivo mehanike, znači osnovne neke motoričke stvari. Ovaj lik je likuša šta god je, ne znam ko snima, ako je ovaj što je pravio video, to neki lik od 40 godina, vidio sam po profilnoj slici, znači lik ne zna da uvuče scroll, gledajte vi ovo, znači to ti je kao da kažeš, brate, digni levu ruku, on digne desnu ruku, razumeš, znači motorika u deficitu. Alright, let's see. Got a ninja scroll in the back pocket. Let's see, I got, oh man, I got some, I got Itachi, and let me get... Imaš toliko godina i ti se uživiš, i sve to okačiš na internet kako se ti uživiš u tu neku misiju, brate. Ja razumijem ili ljudi što snimaju igre, pa se uživiš, znaš ono kao, čak i te video igre mogu ponekad da budu realistične, ali ovo, brate. Katsuki symbol, let's see, so you're right. Da, ja ovdje vam pričam. Shit, I'm like ovdje su sve uglavnom, koliko sam skontao, ide od mesta do mesta, pa kao replike samih tih događaja, to je kao borba tog i piše tekst u suštini i puste neku jadnu muziku u pozadini, tako da... To skipujemo, dobro kaze kage, glupost, ovo je kao ninja artovi, crtanje... Ne znam zašto je ovo. Znači, Bata ulazi u zmijina usta, inače ne znam šta treba predstavlja ovo unutar zmije, s ova govna ili šta je već ovo, ja stvarno nemam pojma,
Ajde vidimo šta će ovdje biti. Oh no. Oh no. That no good. That no good. I don't think this was designed for adults. Kaže ovih, ja mislim da ovo nije dizajnirano za odrasle ljude, pa bravo mentovu, pa ko je očekivao da će čovjek od 40 godina doći ovdje da prelazi te ninja prepreke, te da preskače kamenje i dolazi u zmijina usta koje su napravljene od gume, od čega već. Znači, Bože me sačuvaj. Samo slušajte vi njegov zvuk, znači on kao da se uplašio, kao, znači kao fake reakcija, kao. I am not pro. Oh. Ajde, recite će normalan čovjek da se uplaši od zmije koja je inače statična, znači ne pomera se, znači zmija stoji u mestu, ispušta neki zvuk koji se jedva čuje i on se kao uplaši od zmije, kao. Alright. Oh. It's a rock climbing wall. Sage training. Chakra fragment hidden in Mount Myobu. Okej, ovdje skipam te, znači ne skupljaš ništa. Ja gledam tebe kako skupljaš neke fragmente, beži bre. それではですね、こちらに巻いていくと答え合わせ。 Ah, so はい。あ、これ間違ってましたね。これも間違ってましたね。 wow, like when we Ja stvarno ne znam kako je Bata ima godina, tabri. Ako nije skonto je sam park namenjen za decu, jer imate ono klimbovanje uz one gluposti, imate da preskačete kamenje i ostalo. I pazite vi, ih je sreća. got into a room, there was Nemam ništa protiv ljudi, nek rade šta hoće i to, brate, samo ovi Japanci su ono Like a prelaze show. neki nivoje. with that old like it was like that old guy towards the end of Naruto. I can't remember his name. It was like an old guy and he had this stick and Ovih se prvo, kao fake uživeo. Drugo, sam je skonto da je ovo za decu. Treće, on čovjek ne zna ni imena tih likova iz Naruta. Znači, on kaže ne sjeća se imena karaktera. Slušajte vi ovo, brate. anyways, this scroll was really cool. Like when we got in there at the end of the show, like when you shine a black light on this thing, it glows like red and there's like a secret I think it's all the tail beasts like drawings like come out and the whole thing glows like red. It was pretty awesome. Really luminescent. And then they gave you this bracelet. And I guess that's it. Pretty much back to the beginning. I don't know what this other scroll they gave me was for. Let's check it out. There was another scroll in here. In my bag. Da, to je drugi scroll, jel? I don't know what this is. Tennomaki. Znači, prvi scroll mu je bio kao, on uzme taj scroll, ide po tim kao chakra pointima, prelazi misije, da taj scroll, dobije tu narukvicu, a ovaj drugi dobije kao da skuplja i sličice na samim likovima, što opet vrtlo je se, zašto? Znači čovjek plati $30 da bi ušao ovdje ispod debil i izašao. Opet ponavljam, nemam ništa protiv Naruto fanova, možda neko od vas želi da dođe ovdje, ali uglavnom tu možda 500-godišnjaci maks, jer ono, ne vidim što bi stari čovjek ovdje radio. Dok sa druge strane onaj One Piece naselje i park, šta je već, nemam pojma, je mnogo bolje odrađeno. Znači imaš jednu skulpturu, posjećena kao Luffiju i to je to, u suštini nema nekog pretjernog blamiranja. Više kao mesto koje posjetiš i budeš u trenutku, već u nekom drugom trenutku si negdje drugde. Dok ovdje sam napravio kao čitav park, sa forum kao vratite se na sam početak, ono kao samo mi priča o Narutu, gdje svakako opet nije to što su prvenstveno zamislili, jer ono, oni prelaze sa ovih zveri do Orochimarua, pa se vraćaju nazad i sve tako i kroz neke dečije igre kao popunjavaš sam scroll. Let's take a look. I don't get it. Da, kao što sam rekao, ono, skupljaš ovdje sličice, lepiš ih i to je to. Okej, That's cool. What else is in this bag? A thing. There's supposed to be a show here? Let's see.
Ninja course. And the ramen shop is closed. Ramen shop, vidiš šta je to, ebati, doslovno. Osjećam stavio neke kesice tebe ramena od 30 centi ili 30 dinara, brate, stavljati vruću vodu i kao jedi, brate, sirotinju, radiš mi se. Oh well. Ni ne radim, samo ukras. To je u principu bilo to što je čovjek klipa, vidjeli ste, konačno oni imaju onih srećnih i oni koji su malo manje srećni, taj Naruto Park je konačno zaživeo, po meni izuzetno retardirana stvar, zašto? Jer ste vidjeli decu koje dolaze tu na što liči, zato ljudi prvenstveno imaju neke osude što se tiče anime fanova, jer nisu svi zalođenici, brate, kao ovi ljudi koji dolaze sa 40 godina da preskaču kamenje, skupljaju scrollove i neke chakra pointe. Tako da, to je bilo to što tiče ovog videa. Nemojte opet biti uvređeni, ja vam kažem, ali ovo je neka moja iskrena reakcija. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tad, pozdrav!